Mu mvugo wumva ko isa nishobora gukurikirwa n'icyemezo gikomeye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko nibiba ngombwa ko u Rwanda ruhagarika umubano warwo n'Ubufaransa bizakorwa aho kugira ngo Ubufaransa bukomeze kwivanga mu mitegekere y'u Rwanda. I may even ask, among the diplomats here, there are those who... Shobora no kubaza mu badiplomate bari hano, hari bamwe. Muribuka mu minsi yashize, aho umuntu yaboraga kujya gushaka visa muri ambasade y'Ubufaransa, ahubwo akajya mu yindi ambasade, kubera ko ibihugu bya nyiriza ambasade bihagarara inyungu z'Ubufaransa hano. Gutangira bundi bushyashya bishobora gusobanura n'ibyo. Ndabaza badukoreraga iyo serivisi nziza kwitegura kongera kuyidukorera. Asking the one who did that good service to us to prepare to do that good service to us. Perezida Kagame avuze ibi nyuma yaho mu minsi ishize abanyamategeko b'Ubufaransa batangaje ko bagiye gutangira iperereza rishyashya kwihanurwa ry'indege y'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Avuga kuri ingingo yavuze ko abacamanza bakoze iperereza rya mbere bahawe umwanya uhagije ngo bakore iperereza bashakaga, ariko birengagiza ibimenyetso. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuga ko Ubufaransa ari bwo bwakabaye bukurikiranwa n'ubutabera ku ruhare bwagize muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. I'm saying it is France that should be in the dock being tried, not anybody in Rwanda. Ndavuga ko Ubufaransa bwakabaye ahubwo bukurikiranwa, si buri wese mu Rwanda. Si Abanyarwanda, ndabizi bamwe batangiye kugira ubwoba bavuga ngo Ubufaransa ni mutuze, nta bwoba bugomba kubaho. Iki ni ikibazo kigomba kujya hagaragara binyuze mu nzira imwe cyangwa indi, kandi u Rwanda ntirugomba gukangwa n'ibintu nk'ibyo. And Rwanda is not going to suffer anything of this kind. Amateka yerekana ko u Rwanda n'Ubufaransa byagiranye umubano wihariye mu bihe byo hambere, cyane ko u Rwanda rwakoreshaga Igifaransa nk'ururimi rw'ubutegetsi nubwo rwari rwarakolonijwe n'Ububirigi, ariko nabwo bukoresha Igifaransa. Ubwo FPR Inkotanyi yatangiraga urugamba rwo kubohora igihugu mu 1990, Ubufaransa bwaritambitse bikomeye bukoresha ibishoboka byose ngo burwane ku butegetsi bwariho mu Rwanda, harimo gufasha igisirikare kugeza ubwo bwasaga nkaho ari bwo buhanganye na RPF Inkotanyi. Bwafashe n'umwanya wo guha abasivile imyitozo ya gisirikare, ibintu byaje kuvamo jenoside yakorewe Abatutsi, cyane ko uwatabazaga amahanga ku byategurwaga mu Rwanda ijwi rye ritarengaga umutaru bitewe n'imbaraga z'Ubufaransa mu muryango w'abibumbye. Ubwo jenoside yahagarikwaga, Ubufaransa ntibwarekeye aho, kuko bwakomeje kwihakana no kuyipfobya bucumbikira bamwe mu bayigizemo uruhare rukomeye. Mu 1995 Ubufaransa bwaje kwemera leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, buhita bunafungura ambasade yabwo. Ubufaransa bwakomeje kubangamira inyungu za leta y'u Rwanda muri gahunda zitandukanye z'ubumwe n'ubwiyunge. Aha Ubufaransa bwagiye bushyigikira abandika ibitabo bigoreka amateka y'u Rwanda, ari nako butambamira itabwa muri yombi ry'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi noneho byaje gukomera, maze mu mwaka wa 2006 u Rwanda ruhagarika umubano warwo n'iki gihugu, ubwo umucamanza Jean Louis Bruguel yashyiraga ahagaragara impapuro zo guta muri yombi bamwe mu bayobozi bakuru b'u Rwanda biganjemo abasirikare bakuru. Ibihugu byombi byongera kusubukura mu mwaka wa 2009, maze ambasade zombi zongera kugendwa. Nyuma yuko u Rwanda rwagiye rugaragaza ko indege y'uwahoze ari umukuru w'igihugu yarashwe n'igisasu cyari mu gice cyarimo uburinzi bukomeye bwakorerwaga umukuru w'igihugu icyo gihe. Muri 2012 abacamanza b'Abafaransa Marc Travedic na Nathalie Pou nabo bakoze iperereza kwihanurwa ry'iyi ndege, basoza batangaza ko ibisasu byarashe iyo ndege byarasuye mu kigo cya gisirikare i Kanombe. Ariko ubucamanza bw'Ubufaransa ntibwanyuzwe n'ibi kugeza ubwo abacamanza bavuze ko bagiye gutangira bundi bushyashya iperereza ryabo. Ibi ni ibintu benshi bafashe nk'ibica amarenga ku ifungwa rya ambasade y'Ubufaransa. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame avuga ko adatewe ubwoba no guhangana n'igihugu gikomeye, ngo kuko ntawe utsindwa arwanira ukuri. Fulgence Hakizwera, Royal TV. Not the way somebody else wants for us.